دم باش تماشاوان ما بخلکی کنو جبرنامه پارستنا جیانه ام لپیشبری ونه مجار خلک مایا وی جاری جی دربار زانینگه ها رو جاوایه لبری ام دست بخلک خو بکن ام بهورا لدوسیه تماشا بکن یک جدسکفتی شورش آروج آوا پیشخستنا قادا زانستی بو جبر وی اکی جی دناوا شرط و مرجن دجوار دا زانینگه هاتا آوا کرن زانینگه ها روج آوا دی سالا 2016 دا لباجار قامشلو هاتا دا مزراندن آرمان جاوه پیک آنینا پیوستین هرم جی ایلا جبجه کرنا پیوستین زانستی و آماده کرنا پسپورین دوار جور به جور دایه در فت جبو خواندکارین باکور و روجلات سوریه آوا کر دا کو خواندنا خوا تمام بکن هر وها بو در فت جبو خواندکارین کو جبر شر لسوریه خواندنا خوا بردوام نکرن دی سالا یکم دا دی 152 خواندکار در باسی زانینگه هبون و سال به سال هجمارا خواندکاران لگوری سالین دستپیک زیده دبه هر وها زانینگه روج آوا دی دستپیک آوا کرنا خوا دا به فاکولته ویژه چاندنی پترول و پتروکیمیای هاتا ساز کرن نها جی به پیشخستنا آستا زانستی را گلک فاکولته و پیمانگه هاتن آوا کرن وکی فاکولته زانستین سیاسی فاکولته اندزیاری چاندنی فاکولته اندزیاری پترول و پتروکیمیای فاکولته اندزیاری آواسازی اکولوژیک فاکولته زمان ویژه فاکولته زانستین جواکی فاکولته مافناسی فاکولته بجشکی فاکولته زانستین خوزایی و تکنولوژی فاکولته پرورده فاکولته زانستین اولی پیمانگاه اندزیاری آواکرنه پیمانگاه بلند آراگاندنه و پیمانگاه بلند آزانستین ریوبری و دارایی هر وها زانینگه لسر بنگاه نتوا دموکراتیک آزادی جنه جواکک اکولوژیک و چیکرنا تکلین هزکرن و براتی دناوا پیکاتا یانده هاتا آوا کرن پارادیکما زانینگه روج آوا جواککی دموکراتیک اساس دگره زانینگه بریا مجلس زانینگه یا جهف سروکین زانینگه و هف سروکین فاکولته و پیمانگه هم پیکته هر وها همو پیک هاته زانینگه جه قاطی دا دگرن بریوا دچه هر وها بردفکین خواندکاران جی ده مجلس دا نونرتیا خواندکاران دکن بله تماشاوان ما ام به هفر درباسی ناوا گل ببن هر وها نرین نواند دربار زانینگه ها روجاوا دا بگرنده است کامرا بن مرحبا خاله سر چاوا تشاوي ساغ بس باشم وتشاواني باشن خاله ساغ ساغ بس باستك انت ناس بك خاله نافي معبدين حسن محمد سر جوا خال خال هيرو روجاوا ام بيجن شورش قومي سر هلدان سر كفتن شيبو لز روجاوا زانيگه هاتن اواكن بزمان كردي ودنرينا تدا تبي زانيگه چاوت بني نرينا مد زانگها كواتي اواكرن باسيام حاجتي وينه كو ملت ليب خودي دركفي وزاروي خو بشين زانگها روجاوا جبر زماني دايكيه زماني دايكي چقات فير بي او تزانب بي هجايه يعني هاجر كو ام جوه ند زماني خو ام جوه بدن چه زماني ما او جمره بيوستا او ضروري كو ام زماني خو فير ببين او بعلمن وزماني خو بدن دو بخوينن وحتى كو هر زانگه يعني وبر بجوش بيجي بير كيف خوشي در باس زانيگه كيف خوشي كي زيده در باس بي وزماني داي كي بري زاني هجر تبني هبن او حروفني هبن نزان بي وبهتر سراز بكي وزانه بي وبهتر جهف درقيني يعني وقتي انا زمان مثلا زماني عربي دولت كعربي دنا زماني عربي او زمان هنكي مقرانه دما ام تشتغلي جي ذيك قلتني ما اللي هفذر راكب بس وقتها قلت تب زماني خو مرو بخوينه تب زماني خو بخوينه تب زماني خو باخذ تب زماني خو بشتغلي وقتها قلت بزماني خو بشتغل سربسته اما وقتها كنت بزماني غير نتو بيشتغلي
بلكي كيمايم بذكي ذركبن وروجا إيرو أم بحاجة زماني خونا وفرصت هي دفرت هي السمدة كو أم بردوام بكن وهر زانقها خوا إجبو زماني خوا أمتيد بيتر خرد ببن وبيتر جيفين بكن وبدو خيا كرنا ملت هفي دار مش ملتي ما زاروكي وقوقهان زانزكي بين زاروكي خبشين زانكي وبعل من زماني خوا وچيتر بي وبيرستر بي بله خانم سپاس دیگم سپاس جورجي سر چاوا قال لك بخير ساوي خال سپاس سر چاوي ما مرحبا یاده تشاوي هم كانوا باطرون ياده اهلا وسهلا تشاوي ياده والله تصاحب الحمد لله خديش سلازي بربي ان شاء الله عبد الناس بكن نابتا ياده هي فاشا غمس ياده تديرو لروجافا زانينجه هاتنا واكرن دبيستان هاتنا واكرن گشتي بزمان كرديه دي قاوه چاوت بين دنا شورش هدا يري والله مش خواز زمان كردي وزاروك مهر مدرسي بزمان خو وام قال كيف خوشن بري از مدرسه عربي وزاروك متشوني والله نزاني بعربي انسي استاذ دار دستي وات خصن تقول تدي شباب عربي ناشتغل إزارو كان زاني بو دقريان بدقريان مالي الحمد لله أنا بزماني خواه زاني جاب زماني كردية ياد إجا جبو كسي كوزارو كي خدشين عالي رژیم دادم خواندن زانينجا هذا جبو وانش بيجي والله خوازم برو زماني خوزاني بتشتري زماني كردي خوشتر جاي عربي أمجي تشكي دنوا مثلا براقش بشين زماني كرمانجي وزماني مي وام كيف خوشن بزماني خواه بله یاده ساعتها وجه خوش خوشتر یاده ساغ ساعت خوش مرحبا یاده چاوایی باشین صاحب چاوایی باشین باشین ساغ بسپاس کم یاده عبد الناس بکن نویم امل سر جوا یاده صابر یاده تدی رو جوا شورش پیکات اف یعنی دمک بیا سرکفتن چی بو ام بیجن باجار رزگار بون ایجار دوی دمه داجی زمان کردی هات خواندن زانینگه و بون دبستان و بون زانینگه ها رو جوا تجهاد بینی در نرین اتا دا خواندن زمان کردی وقت بيجي بري ما تخص ما تقولش خدا وزماني ما ودستاني ما تشيبن وجامعتي ما تشيبن وماموستي ما تشيبن بجيشكي ما تشيبن گی زانینگه ها رو جوا زانینگه ها کردی يعني قال كي خوش ما أملود قال يعني خط على دس مخص قال كي فهمتي وأم تخوازن أبي جو زاروكي خوشين دستاني نظامي أم تخوازن بار خوفا قرن بين إخوة شيء ترجع شاشتي ولو ایرو زانینگه ها بونه لیالی ایجار پرکس رو جوا زارو که خودشینه عالی رژیم دو خواند تجبو وان چت بیجی والله جوان جبوان بيجي ناس بينا يعني أبغى شاشتي قال الخوفا قرن ببري تشلو أنا شوابو زاروكي خوبين دبستاني خو أمي يعني ما كردي روجافاي بله یاد سپاس دیگه بله تماشاوانین ما پشتی ما به هفدر آلو دوسیای تماشا کر هر وها نرین انگل گرتن درباره زانینگه ها روجاوا دا لیج بو ام بترین جنیز و زانینگه ها روجاوا ناس بکن آنهانی ام زانینگه ها روجاوانه هر وها لگل ما هفجیگرا سروکتی زانینگه ها روجاوا ماموسته اوین احمد لگل ما حاضره هم بخیر هاتنا وی بکن بخیراتی ماموسته چاوایی باش بن ساغ بسپاس که ماموسته شخو برمانی زمان جی مجاره ما درباره زانینگه ها روجاوا دایه تتکاربی جنیز و ام بیجن قالا پیواجویا آوا کرنا زانینگه ها روجاوا بکی دناوا شرط و مرجن شورش ده خوش بو نرخاندنا وی پیواجوی دسپیکی دی گرک ام هنکی روشا گلوی ده هات قوماندن به تایبت هگا جالی شر نافخویی سوری به یادی ترجیج بو روز آوا چما ارمانجه کی ولو هات بکارانین
دما شر گل سوری هات قوماندن شرکی پر دجوار بوجبو ملت لو ما قالك زانينجه جي دريه خوغرتن جبو اولهيه همان دميجي قالك ملت كوچبر بون جبو في سدمي جبر وي بيوستيه كي بالترناتيفه كي هبو لو ما زانينجه روج افا افبريارا زو هات استندن بتايبت هجا ام بدقت بيجن زانينجه عفرينه يكمين جار فکراندنا وی جبو فکرنا زنگه گو بکار به اوقاس خوندکاری گو به خوندن بمینن خوندن خویان بردوام جنه کرنا قبول کرن 2015 بوم پشتره به پیواجوی ده ام کارم بیشن کانتونا جزیره بناوی زنگه روز آوا وی 2016 دوام کر اشخوا پشتره کوبانی بو و دیتر یا داوی یا رقابو یا شرق اوه همیشه انجامی چه بو انجامی اوقاس خوندکار گو به خوندن مانه خصوصا خوندن خبر دوام بکن او یکش صدمه گو فکرنا زنگه صدمه دویم جی دینامیکا جواک جوانه جبر وی کوختا دمات بنگه جواک کی آوا بک گو زانبوناوی جیربوناوی تنبه شخو او جواک زو بکوه او یک ارمانج دجمن گو دخوازه جواک بخینه به زانبوناوی بکار به کیم بکه لو ما مگو او جوانایا چقیسی کار به پیشنگتی جواک بکه گرک به زانبونا خو چکی دیسپلین بکه جبوی جی قادا پرورده وی گاوی ها بکرن خو زانینگه جی گریدای قادا پرورده بو پشتر ام بیژن گوهرتن هات شکرن دی سیستما خود جبروی به آلی کاریا هف زانینگه ها روز آوا هات بکرن دی کانتونا جزیره ده بله ما مستطانی زمان جی دمل آوابونه دا دسپیکا ام بیژن گاوا یکم وبچن فاکولتان دری خواندن الپیشیا خونده کارا فکر اشخو وقتا بیواجوی که تنه وکه هم درفت ویکیم به همان دمیجی دورد تکار بیج فکراندنه کی چید بگلو چقیس کس تبلیمت به جبویجی تنه کاری گاوه کی هری برفره و بکه یانجی پروژه کی گله کی مزن بکه جبروی ما درفت هشتش بو جواک کا بکار بالگوری و سردانا ما مستیان یگو درچونه و چقیسی بکار بن وان بشا خودی درکون جبروی دما راستی زوی ویج ببیر بینم جبو ام بکار بن فاکولتا خوشک شیرو و بکن پیشوازی ملت جبو ویچتی گله کی پیشوازی کی خرد بو جبو ویجی او جاره کم کردی لروجاوا راست یعنی جبو ویجی یعنی تشتکی هری پیروز بو جبروی ام دکارم بیجن د دسپیک د پنج فاکولتا هاتن وکرن ام کارم بیجن فاکولتیا زانست و پروردهی فاکولتیا چاندنیه همان دمی ویژه تنی بود دست پیکده یا هنر بدو بوجی یعنی دوان و پترول و پتروکیمیا بو دوان پنج فاکولتیان ده دست پیکرنش خو هناك فاکولته جی دهندره وید هناك بشی هبون وکم بیجن بش زانستی ویژه‌ای وكان بيجن فيزياء كيمياء رياضيات ديروك وهروها اجبر ويجي ملت راستي بيشوازيه كي قالكي خوش ما مستا بيشوازيه كي قالكي بهيجان تبليفي فاكولتابون دسبيكا خود فيغا في هذا سبيكرن هجمارا خوندكاري ام بيجن تدي بزمان عربي دهات خواندن بريا شورشه يعني جي قوناغا كي ام درباسي قوناغا كي بون تبليبونا ام بيجن خوندکاران دکیجان آستی دابو. گاوا یکم دما بابو جبومه هجماره کی پر گرام بو. یعنی دنوا 405 کس خوندکار تبلیبون یعنی دوی گاوی دبخوا هجماره کی پر مزن بو. چما زانینگه هکی نه بو سیستماوی الترناتیو بو جدای سیستمی گو هاتن خوندن یا دیتر جی روشکی شر بو. خوندکار بخونه مازانه گلوی اف بیواجو بسری هریانا اجبروی وقتا او سردانا کی هری گرینگ اجبوما 405 هجماره کی پر باش بو ما مست تانی زمان جی هجماره خوندکاران لگوری و هجماره خوندکاران ام بین زمان استا زانستی چاوا بو ام بیجن هفرو کرنه کی ام ایرو و دما بکن ام دکارن چاوا ببنن خینن یعنی شخوا ما قلت زانينجه هجبرجو سيستم كي نهبو هناك قاف خوا قاف بقاف دمشاند يكجي سيستماوي جداي سيستم دولتي بو قول برنجي نرخاندن دهات مشاندن جبو ويجي جبو خوندكار بيشكي جهه استانجي بو يعني چاوا ازمون تنبه يعني ازمونه كي هبو قالو بچرنگي به متريالي گو بداين قالو متريال چاواي عيني ازبر كرنه نوطن يانا شخوا زاينگه روج اوا اف شيوازي گو تني دكتور
درسا خو بدیان مامۆستا درسا خو بد خوندەکار بگرێ زێدە کار نانی گۆبەرە خوندەکار ئەو ژی خودیە نەرین بێ ڕاست هەمان دەمێژی مەسەلەن ji بۆ سەمینەران یعنی شێوازی سەمینەران زێدە بە کار نانین گۆ نۆتە هەنە یان نەنۆتە یعنی پرتوکن هەنێ وەک ژێدەر گەرەک tu bixwînin ji bo tu bikaribî persiva pirsekî bide ya dîtir jî nirxandin bû lê em bêjin ji bo xwendekara ji bo mamosteyan jî hinek rastî asteng bû ji ber ku ev şêwaz li ser sîstemekî gotineh çêbike giran bû ji ber wê kêm zêde em karin bêjin gavekî baş bû lê şêwaz nediyarkirî bû دوور د بچکی لاواستی درکت نهانی ام بیژن او ریباز گلو هات گوهرتن لګوري دمه بره گوهرنی او چا وکرن نها گوهرتن گلکی چی بو ام بیژن سیستما گو ایرو زانینگه با کو رجلات سوری بگشتی ام بکن سیستمی هر سال تی گوهرتن ریزکنامی هر دمه کی تی گوهرتن مثلا بیژن هر 2 ساله کیم زیده هغه پیوستی چی بو روشن اوارته درد کوي گوهرتن هنک سیستمان نها جدمه نرخاندنه درباسی بشکی نوبون چاوا بکن یک جه نرخاندن تevlîbûn heman demê di ezmûn. Di ezmûn çawa yek ber ezmûn û yek ezmûn. Ji ber ku a ber ezmûn dixwazin nas bikin asta xwendekar di alê pirs û persîvê de çawaye ya dîtir lê giranî ser çi dibînin giranî li ser warên pratîkî warên tevlîbûn û lê beşên lêkolîna ji bo jî hege em bêjin 6 sedî li ser tevlîbûnê û warê pratîkî û 40 sedî li ser wan ezmûna tê kirin ê ew karaya di destpêka zangehê newlo bû rast ew jî 6 ji bo tevlîbûnê wan bû 40 ji bo nirxandinê bû lê nirxandinekî ne ezmûnkî bû her mamoste li gorî xwe çawa dibêje ji ber vê ev sîstem haliyen wiloye lê heta kîjan astê wê berdewam bike ew jî nîqaşê de ye ji ber ku nirxandin cîkî nasekine her wiha li gorî fikrandina xwendekar li gorî pêşwazîkirina wî tê guhertin بله ما مستشخبر ما بحث آستا زانستی جکر هر وقت جانی زمان دستپیکی دا 2016 پنج فاکولته هاتن آوا کرن گلو جوی دمی تارو جایرو فاکولته وزیده کرن چنه هر وها هم بیجن پلانسازی وش بو زیده بونه هنه یان تنه نها فاکولته me tev peymangeh çardene di hindirê wê 31 beş hene durde راستي بري 2 سالا درفتي ما تشيبو مدكاري بو هناك فاكولتين نه وبكن ميناك مثلا بدم زانستين سياسيه زانستين جواكيه وفلسفه بو همان دميجي هناك بشن ما هبون بيمانجه بون لما جوهرت مكر فاكولتي لغوري داخوازه هم خوندكاره وهم بش بخوا وكان بيجي مثلا حاسوب بو اتصالات بو افانا هاتن جوهرتن همان دميجي نها قالك فاكولتي دنجي هولداني خودكن غوفا وك مثلا بيجن يارا هاندن بدارایی به دخوازن جي بيمانجه بكن فاكولته لي اوجي سيستمي وي هي قالك او فاكولته بخورونين سيستمكي خدينين ما مستخو عيار بكن ماتريالي خديار بكن جبو بكار او خندكار دما تبلي بحرتش حاضر به نجنوده اذا حاضر بون اجبروي او جوهرتن دنوا وان فاكولته شيد به اف بخوا زیده بونا فاکولته دیار داد که گوگلک گوهرتن و ددمه پیش دی چه ببه و دیار دی کیجی گوزانستی و پیشواسی کرنا ملت جبو وان زانیگه ها چقیسی پیش کتیه بله ما ام بین زماجی یعنی گلک خوندکار انحال زانیگه ها روجاوات دستپیکی به عربی خواندن هر وها ایدی کرد زمان کردیه فش قوناغ که در باسی قوناغ کبون گلو متریال زانینگه ها روجاوا و چاوا آمادت کن هر وها و چاپکانی جی سودی وردگرن جبو آماده کرنه چنه یعنی شخوا ازوی وکری بیجم هذا ما زانگه و بو راست بکرمانجی دهات شیرو وکرن لی سمینار بعربی دهات داین لی دمی پیش ده ما هولدان خدا گو ام چبکن هولدان خو ام بکن گو هم سمینار کردی به و هم شیرو وکرن کردی به و شخوا مکونی عربی بعربی تداین و سمینار جی بعربیه یعنی جبو چما جبرگو لگوری داوید هر کسی ناس يعني بهر دو زمانه هي راست اف عقده جواكيجي پیمانه جواكيجي قلت هر کسی کی بزمان خو ما في هي بخوينه زنگها روج اواج دسپیکد اف سیستم بکار انیه جبوه او گوهرتن هي چافکانی از دیز دوباره بکم چافکانی من ندیار کرینه وکریه یعنی هر فاکولته لگوری خو چه چافکانی بینه و خوندکار سود ورگرته جه دگره یعنی پرتوکن از میناک بدم مثلا جواک ناسی کم زیده پرتوکه و ام دکارم بیجن گلک جه انگلیزی نه
لێ بە ئالیکاریە هەنێک مامۆستان بە ئالیکە وەرگەر یا ناژی پێویستی بووژی هەنێک دەکتۆرن منژی دەرە بمەر ئالیکارن وان پرتوکێ گوهاتی وەرگەراندن بە عەرەبی دکردن یانجی زانینگە هەوڵ دەدە وان پرتوکان بکردن لێ دەما داینی مامۆستا ئالیکار بە خوێندەکار ژێر وەرگەرین کوردی یا ناژی ئەم دکن وەک ئەرکێکیش خوێندەکار بکار بێ وان پرتوکان لە گۆری خۆ بخوین وەرگەرینە هەم زمانی خۆشی خوارد دکە هەمان دەمێژی وەرگەرە خۆشی خوارد دکە لێ ئەم بێژن سابت لەسەر چافکانیەکی دگرن نا ژبەرگۆ زانینگە نەجیێ ئەم بێژن دبستانێکی ئەم متریالێکی ژێر حازە بکەن ژبەرگۆ خوێندەکار بچووکن تەمەنی خۆ نا خوێندەکار گەهشت ئاستێکی 12 ساڵە خوێندنەی خۆ تام کرد دڤردە ئیدە ئاستا لێ کۆلینێ و لێ هەربوونەیە گیتر پێش بخەن بێژن بەلێ مامۆستا مانی زمانجی شورشە ڕۆژاوا یەک ژوا قادان قادا زانستەیە باندۆرێکی یعنی ئەم بێژن ئەرینی لەگەل کرد تشتێکی نویە bi zimanê xwe me bixwîne di wî alî da zanîngeha rojava bandoreke çawan millet kir li civakê kir em bêjin her wiha di nava civakê da zarokê xwe bişînin zanîngehê qebûlkirinekî çawa hebû نهاد دەستپێکێ دێ قبولکردنا ملت پڕ هەبوو ji ber got zanîngehekî nû bû û dîsm em dubare bikin demê şer debû yanî xwendekar hemîl malê bûn ji ber wê jî ji bo civakê gelekî tiştekî herî pîroz bû heta roja îro jî zanîngehê em dikarin bêjin ne tenê rojava zanîngehê Bakur Rojhilatê Sûrî hemî giraniya xwe millet diviyan zanîngeha û hêviyê xwe dibînin lê ez nabêjim rêjeyekî heye belkî ne rêjeyekî mezin lê em qala wê rêjeyê bikin rêjeyekî belkî riya vî bernameyê jî ez wê nameya xwe bişînim di nava vê persivê de rêjeyekî heye xwendekar dike di dulî yanî jêr dibêje hem ya zimanê xwe bixwîn hem jî ya dewletê bixwîn دور د خوندکار ایده تکوی روشکی د نماد زانه او بخو تشتکی لگوری دلی خو بهل بجیره لی از وی فکری بیجم زانینگه درفتی خونی هری گراند که جبو گو بکاره به خوندکار کی درست آوا بکه یا دیتر جی از تکارم بیجم رجای هری گلکترین گو پشگرتیا وی زانینگه هید که مینا هری مزن ایرو از کارم بیجم هجمار خوندکار ما گیای زیده 10,000 کس 10,000 کس جبلی کسی درچوی ام بیجن یعنی وی چاقی ام بیجن هگه جواک پشگرتیا وی زانگه هینا که زارو که خوناشینه به وی هجماری مزن تبلی ناب نهال گوری ام دزانن جی کم زیده 10,000 دن جی وی تبلی ببین وی چاقی هجماری زانگه هان دبه زیده 3-4,000 کس جبلی گو بلاوی ام بیجن یا شرق و کوبانی به تنه افیا روجافا دبه هجماری دایا دبه زیده 3,000-4,000 چی دبه وی چاقی ام او کافی پرسیوا خو بده گوجوق حتی کیجان آسته قبول کردن کی وی زانگه هدکه بله ماموست درباره زانینگه جهان ام بیجن تکلین و گل بوان رهنه هر وها گرهنه جی ام بیجن کیجان آسته دایا مجاری ون سر نقاش تکن چنه دناورا زانینگه روجاوا و زانینگه جهان را شخوا تکلی مگلکی هیه به تایبت جی اوفیس مجی تکلیان هیه یا دیتر جی جبر گو دسپیکا گوتن آمه مگو اف زانگه الترناتیو بخوا ناوکی گو دهیله هر کس مرق بکی که نوا رفشا شرده زانینگه چاواجه خوگرتیه جبر ویجی تکلیه مگلکی کسین در وایس کارم مینا که هنا کابدن مثلا لألمانیا بريمن يعني او تم اموان تيكل دارن همان دميجي لفرنسا لباريسي مثلا زانجاها ستيد 12 لكاليفورنيا ام بيجن لافريقيا حتى بري دمكي هات يعني لهندي يعني قالك زانينجا هنا تكليه وان حتى رجا ايرو بمرهنه يعني هجمارك از نكارم قشابين زمان تكليه كي تشاوي تكليه كي زانستيه حتى جانا نتني زانينجا تكليه خب مردك دكتوري وان بخوه دبيجن ام خوازن ماتريالان لزانگه چه کرد بن چه عرب بن چه انگلیزوان بن چه آلمان بن یعنی کسی نتنی ام بیجن خلق روز آوایه یعنی ام بیجن خلق کردن عربن تبلیغونه نه هر کسی اروپا تبلیغ مبونه دی بیجن ام دخوازن متریالان جی آلیکاریه کی چافکانیان کوم بکن حتى هول ددن مكتب الكتروني چه بكن جبو بگه هر خوندکاره کی پرتوکان او بخوا گوهرتنه یا دی ترجی سوازم ویجی بینم اونها بشمنی ماجستير و بويه بشن ماجستير بر بدكتوراه در اوانا همه امکارم بیجن 8 سدی یگو آلی کارد بمره زانینگه هندر ونه دکتورین یه در ونه او جی اونلاین راس دستک الدن قالك جوان راستي هولداني خود كن ورن فيدا
لي ام بيجن علي سينور بتشيكي استانجيا دردخن نكارن اف دكتورانا ورن حتى روجا ايرود بيجن بتشي وازي بقى متكارن تبليبن يادي ترجي الجمع نتشزي هي نتشزي قالك برتوكان جبو خوندكارا تينن ورغرينن دي بيجن برا او خوندكار يعني البندي تشكي نمينه تشي برتوكن بيويست هبه بجافكاني دوارگرین بکردی بعربی بچه زمانی گوری فاکولتی دخوازه ایویاجی او جی بخوا دستکه که جبو او خواندکار ایجا او ورگروانجی نتنیج ورن یعنی افجی میناک جبو یه دروه جی گلک دخوازه بیجی از ورگری بکم جبو خواندکار ما چافکانی وان حاضر بن ما تانی زمان جی سپاس دیکم دناوا شرط و مرجن شورش دان بیجن لاله کی شر هيا هر وها لاله دن خبات زانستی دمشینن گلو دناوا وان شرط و مرجن شورش دا زور زحمتین بورا در باسبون حال حاضر هنه چنه نها زحمتين جو تشيد بن راستي هنك تش تكنيكينه ازميناك بدم جي مثلا دعاريه ام بيجن هنك جدرن هنا بيدا نابن يعني جي ام عاليه ورقري هناك استنجيات بيننجي تافيغو قال لك دستك تيكرن جبو ورقري اللي هناك ورقري جمع بيويستي جو بي جو هرتن همان دميجي اولهي رولكي برغراند دليزه شخوا بري دمك وديجي ايريشين دولة تركي لفيدري چاوا ترسك الجم خوندكارا چيكر خوندكار بوي ترسا هانيجي نماز زانه تبليبوناوي چاوا بخوندناوي چاوا ب يادي ترجياني جي يعني قالك تشتان كيم دكن او خوندكار اذا خوندناوي جي باج دمينه يعني ام نابجن اصلا هري جران لي اوجي بندوره كي دكه او خوندكار چاوا برحتي بخوينه يعني افهم تشتانا كيماني دكه همان دميجي انها راستا استا دكتور بروفيسور ماستر ما قالك بلند بونه لي اوجي هين كيمج برغو قالك كسن هنا تبلي نابغو ام بيجن زندي ور فيدا درسان بده ابجد بقى استنجي يعني قال لك درباجي سينور برما فناكن جبو اف دكتورانا ورن وان درسا زندي بدن خوندكارا بچكي دالي ولود ام استنجيات دالي دكتور وما مستين لزانينجا ام بيجن دوال دا كيماسيا قال نها زانينجا مگود دسبيگه ده هولدان خوده گو نها واگلك خريجي جي چيبونه هم دبشه چاندنيه ده دبشه بتروكيميا دبشه جواكناسيه ده قالك ماستري خو داوي يعني كرنا يعني بيجن كسي كو درچونه ايد دبن ما مستين زانينجا همان دميجن ها واي بروجي دكتوراه لهين حوجه داريه ما بوان كسان هنا اجبولو او استنجي يعني ازنا بيجم سري سد زاينجها روج افا حمي دكتورن يا حمي ماستر ناش برغو كدا ما مستي ليسانس جو برنجي كدا كي جلكي مزندانغو كسكي بري خونه دا زاينجها وان بخبري خدا او جهه كي جلكي بيروزه لي اذا شون دش برغو ماستر ودكتوري ما تشيبونه بيستي ما بكسكي بروفيسور هي جوان بشانا بجريدست اما خابن هنا كي دور دجي كيماسيه ما هي ملي سباس كما مستافين هروها تدامي خوش بو موقتان سپاس بو وجه اهلا وسهلا بله تماشاوان ما بوی رنگی ام گیشتن داویا خلک خو هیانی خلک کیدن ج برنامه پارستنا جیانه بمینند ناوا خیره و خوشیه دا دم باشوره